kadang nal tunda cini itu mah koma youtuber si mali YouTube long pen ko ansi tangga kelang pon ma pen koma YouTube channel si monetize te mana litum cini itu mah jo si cini itu pon te so video kelang pa jadi no nal tunda lang pon tek po koma YouTuber si YouTube long pen mali ka ansi tangga kelang ma pen ma YouTube channel si monetize te ma nil step by step easy process ta so video na to na paklang pon nal tunda so video kelang jadi non nang tunta lang pontek bo te video chen che thang nang tumpan sinan chune rekla nang tum jo si so channel long pini si video ke lang cheng nang ponote nili channel subscribe ke tha lapan bell icon nang tum press ke tha nili ka upload video nang tum apang sikelang kolong ge te pinia video lang persona apang sinang tum Google Chrome ikpug no Google Chrome ikpura nang tum ladak search non social blade betora nang tum tek pamang social blade betora nang tum sarno sardet nang tum son tek lampo socialblade.com nang tum so website long klik no anda klik nang tum son interface nang pampo nalo socialblade.com website lo nang tum ladak search nang po YouTube channel amen nili dak toglo karbi video channel po nili channel sidak search lo karbi video channel po nili ladak search button long ber po nang tum son sarno sardet nang tum tek pamang karbi video channel po tek pamang nang tum nalo nili channel lo karbi video channel nang tum right side tek po select channel po ladak select channel long berang po no nili dak select channel long klik lo dak klik det nang tum tek pamang lo nalo karbi video channel nang tum tek pamang lo upload video nang tum tek 167 subscriber 4422k nang tum tek polong lason tapi nang tum arum tek polong long estimate monthly earning nang tum tek $24 pen $384 loke nang tum tek polong estimate monthly earning lapen yearly earning nang tum napakang po $288 lapen $4,600 nang tum tek polong lo lalu yearly earning lo non ni Genu Blogs nang kan nampaklan po nili search lo Genu Blogs putok pen nang tum tek polong lo Genu Blogs non nili lapu right side la select channel lo klik po nang tum son klik na po klik det nang tum tek polong lo hala Genu Blogs lo $78 pen $1,300 lo ke lang li monthly earning lo lapen yearly earning ke 942 pen 15,100 angli lagi yearly estimate lo nang Mr. TV search po nang tum tek polong lo Mr. TV lapu select channel lo klik det nang tum tek lo $24 pen $378 lo ke monthly earning estimate lo lapan yearly estimate ni link po earning $283 pen $4,500 lagi non nilai po card channel nang tum tek lo nilai card channel po search lo lalu card channel nilai po select channel lo klik lo back klik det nang thana paklang po ini paklang teman $239 pen $3,800 lagi estimate monthly earning lo nilai yearly mana paklang po $2,900 pen 46,000 nal tum jose so video lang mesel lapute like comment lapen jil pujil pia phanta share tha lapen peni kichini kan tum dolang prote nal tum comment on toka nili phana pachini non nili video sela penal tum pha nampak lapor to te pinya video pansekan tolo next video lo cita pontisuna bye.